Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kahnyo terap National Youth Front kala kena bagi investment Meghalaya Agency keritang kadur bula jang sarkar jilla lingba ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar phosau. Hakje kran Meghalaya pathai kubor hakar photrik uno apra arajar phosau. President jang seng ba sadan bla ulong baya ke bor baro labat lut baro de General Council jang investment Meghalaya Agency berka high powered committee bela klit menteri rang ba ke jilla. Ulong syuk-syuk banang ni Syakmat ke jing thiet jaka kan sayat no lingba ke syuki jong menteri rang ba bagi menteri sarkar padha ke juga por la kin thoru ye ke jing bam kin thop lang ye ki autonomous district council ke balong ginong ya dai ke kendo ke siam hapo gani ke jela Meghalaya ke bala syak kedop ha ke kernet bahen riu Kami ini bertanya lah, menangis ni orang lain kecil kalau first jong chief minister yang kasih kopi dalam ni mentah. Maka ni ka city kalau ni sasam city kepresiu ni don ni passport ni poin. Kita ni semua ya ni persiapan dia ni ka NSIPF, Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act, arja pusat. Gaji persiapan orang ni orang persiapan kalau orang ni don nak orang kiba council kiba bangli ni apa persiapan yang kita ai ban nyai kuda itu district council atau jengalam jong ba penyai sim ba kila tempa ke persiapan pada jiwa bang perjalanan joki yang kita MSIPF Act arja besar jong sarkar negeri ka poin ka ba ningkong ka bang ibu wala ni thol ka dengan keran khasi kita steve pasal siam Yung mga kapoy ko belingong kajing create dari kajing penwondo ya kaya ni limba kani kaya ni kadon kabor ban snai kata ka landang nende bakan tip caka bakan porsis bilang berkuntar tertel kajing tumu jo kaya ni limba kani ka ban tip caka kalau ban sasampat ya kani caka pinu ki company di bawah nama yang kami semua bani ini yang bakal bertanya kontravensi ini kalau pasca ya kami kalian transparan nama apa kini KMI kali kalau lo ke agent jom kesokar bantu jaga nama tadi non tribal entities kalau lo ke agent jom kesokar bantu jaga nama tadi non tribal entities ya ukli jom KMI udah CEO bantu kesokar tambah KMI kali tanggal 2 bulan. Usiur dari tanggal 2 bulan. Balik akaran dia kata bahawa usiur dan KMI apa KMI kali tanggal 2 bulan jom kesokar lembaga nikah. Nama ke section 1 Rio jom nikah kakaran kumni. Vacancies extra of nodal agency government ketika KMI hagi kalau not to invalidate proceeding ya ka land acquisition. The hanging on no act or proceeding of the authority shall be invalid merely by reason of. Kamu kanundang dari kejing pentrikam jaga board juga IMI kabala pan num trikam tanggal tak ini kita. Bakal ke vacancy hagajin trikam juga IMI. Tadi A kabi bakal ke kejing ko hagajin tum ya ubriu kubusio. IMI ka trikam juga MIDC baka TIC baki kiwe ya acquire jaka itu mereka mau itu mau mencuba pada acquire jaka ya bun prosedur ya kabar ni pada ni hun kan pada acquire jaka dalam nama bun prosedur nama kenai pendapat untuk kamsyu banyak prosedur kali berlebih direct jaka syuki jumsiam kalau kali direct syaka syuki jumsiam hanya high power ke kali General Council jangka ini buat ke high power committee juga ini katakan di jemaah kamu bawa ini di pandan, hoy bawa ini mana? Kali General Council ki officer sarkar di members, hak high power committee ki bawa officer sarkar di members. Kamu ini dia ini suatu ini kalau support officer sarkar adalah chair and chief minister, kalau member ini cabinet ministers, kamu kalau ada BPJP. Katakanlah belum kaya kali kapal mencuba apa kamu tahu mencuba awal kalan, nimla mana bawa kesetar mencuba kalan position kata. Lalu payah,
Batai di jindam jauh sistem pemencua basami hoteli cement industries project basami ini di coke factories basami ini di industrial areas basami ini Nilai mendapat long bang kampung jual kamu ketika ni semua ketika an kamu long agresif apa beda berkalang position. Kalau mau jadi hasma, hak jadi don kam aku ada jakan misalkan. Kata dia sih. Long hak long don you know kan? Nilai nak tak 4% kepada 40% kamu mau kilalas farmers jadi 60-65%. Kasorkan kapal jumut mau yang kilalas farmers. Kapal jumut berbanding kilalas investors. Harga jelas. Tapi juga ko kalau orang lalu yang jingkir doang macam sudah wan beduk busuk lalu betul kam beduk beria ulung masih betul kita kamar semuanya sistem boleh bahkan di competition level of competition bermula dari kenduk siap lada buk sota dan baka ini. Jadi ini kanian nalor baka buk cuma yang cuma try ini kenduk siap. Bakal ni semua ni bakal ni ayam kamladai industrial policy jom sarkar kadai ka land acquisition limba sarkar. Long basically kamladai industrial policy hendak kadai ka land acquisition da nagarian jom sarkar. Nomor apa lalu yang pulih hai ka kendor jom kebun kini kan. Pun kini ka kendor ka baak Haka definition kepada jom kepada kanwe. Hari ini kita kepada in principle approval. In principle approval, hari ini means a general approval to an investment proposal by the board for facilitation purpose only which shall be subject to clearances from the concerned competent authorities and other relevant state laws. Hari ini ya kalau mencuah, investors wala kibun kam jaka ni industry shop sengkar khana ni kya biya di maka pollution ka forest lada ka di diamang ka biya di maka diamang ba kunta terter nrai mata mun kam shu banyak shano ru language ka ini limpa ka portal ko jongka online application language ka ini ba ka di kam jongka ini ba integrate di department ba kai but lada malong department ko kata kahai ka baru di department di haban ko pat ke general council baka high power committee ke chairman daru chief minister but the members ke bagi politician sudah ke bagi cabinet ministers saya kata apa penbu ini ke China tadi te kalau mau kini ka in principle approval ko ke general approval bagi mana ini ya kini investors baka rule ka ini kalau bang syakri bang facility ya pun kini kan baki yo ke kala banyak speed up dalam proses yang dijelaskan ini. Kita lagi di babun kita nai bawa ke sekolah kalau pasca ini kita babun di babun ke pasca ini masih bang. Ayat suatu inisiatif kita sokar pada misalnya itu sokar pada bang juga pada inisiatif. Pada sokar kami ini masih di musim berkumpul jam berkumpul sokar. Pada pun sokar ini berhak ya stakeholders baru control district council. Kenang kami ni syai bah yang berhubung dengan pernikahan kepada ni bun tadi jima sudah. Perikam jaga authority kabam kersian yang cingkuat jakan lagi non tribal entities. Kabam di hukuman kini ini kini tangkap pula nilai kabon kongsan ban patlut yang ini jaga baru kini general council jongka IMA bat high power committee jongka IMA kaba la chair lau chief minister. Kamu baru ilan position orang ni syakmat kandai be kalian hilang ba kashpi jong chief minister berki minister. Nama kita khot jong ka general council ba kai or committee de chairman de chief minister berki members de number big of sarkar de cabinet ministers. Te baru kala position procedure nang ni syakmat dalam dengan kalian hilang ba kini politician kiba don harbor bat ni semutui lada benciat por kalau hak politician ke ikut benciat kata dia cuma buat kau yang bang ni semua banyak ni kalau bahkan ni kan hak ini khot jangka governing council buat yang khot jangka high power committee la mention ni chief minister boleh pergi ke industry commerce cabinet ministers boleh chief secretary di senior secretary government bah kumta tak. Kerana kembali semua tu bahkan sudah bersiap hang ni apa
ka jalan ni kadai ke jurisdiction jong ka district council. Balbolanga waktu itu jong district council kimdon benta hangi. Lah ka kadai hakono capacity itu jong district council kimdon benta. Bal ka ba ka district council kadai ka custodian ni kimdon siap ni try up kimdon siap kadai ki traditional institution bagi itu. Te yakiniru la bypass. Yakiniru la bypass mission la incorporate kini hak ka governing council dan hak ka high power committee but la susyam na yang dikapor ban acquire dan ban sim jaka ban aisha ki non tribal entities how chief minister but ki cabinet ministers. Nama kita observe ka kita bantu gumno in different capacities pada kita menjadi general council dan hak high power committee ki hak di masnap di beliau dan kapor. Jadi ni kita cuma ka syirkai ba jong tanika jong nika ka ba bypass district council ka bypass ya ka combat kendo combat siap jong ka itu justru hal ini komplikasi jom minister ni komplain yang section ka balai pusat ka section ka balai pusat jong kali ka jong ni ka kadang hal ini report act to override other laws kata kala syai'in act to override other laws. Ini concept as otherwise provided in this act. Kemudian ini MSIPF Act. The provision of this act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other state law for the time being enforced, or any custom or usage, or any instrument having effect by virtue of such law. Kemudian ketentuan compare lada kami habdur pat kini pat kian jauh kita terikan untuk berjalan ini pat compare lada kami habdur pat keriti berdustur position yang government kabar iman bagani ke 6 schedule area kalau siapa 5 schedule area kabar sokar ala balai kat umum ni dicakap kita kata kita ini komplain ke bagini ni ibu baka ka section ka balai kumriu kolong ka ke kabar pengkalan bor kabar ya yung chief minister pat cabinet minister pan acquire saka nam kani non tribal entities ni nama ka hangi kolong ba ka section balai kumriu ka kran ba the government ni from sokar na kapor kalaban ai di direction ke belum general ni belum special ka ba semua bengkam dari kibit kibian na ka bengkam terkam di situ juga di nai te ka cintu ni kolong ka complain ka bagi ibu dari opposition ka bagi ibu kani ka section balai kumriu ka ibu the governing council but high power committee nama government namun kani governing council but ka high power committee nama ni chairman ibu chief minister but ki cabinet ministers baru saya kani kalau indirectly kani ka ibu ya ka chief minister but cabinet minister kemudian ka governing council high power committee bahkan modify abroge nani ban penundur yang kan ka kumjimbit ke jadi kemudian kisna yang kan ka bagi cabinet section batla abad twist yang kan ka bagi smobit na kontak lang position kata orang di jemaah ka syekh Kung kani an pagjugan ko ay kagalaman ni. Hindi kani kasi ka panungkong bagi sokar na balik. Tila nang iyepet pa niya section ka balik kunay. Section ka balik kunay ko kanungtong siya ITS o siya yung siyaman balik dikhat ng governing council at high power committee. Lani ka state investment committee, district investment committee, lani yung non agency kemudian dikhat ng KMA, lani binulong trade of di bentagan ako ang saka. Kahangin ni semua ba kini di chief minister pati cabinet minister kini di landlord kini kita feudal lord kemudian orang support di bawah Malaysia kaba waktu judicial scrutiny kemudian isu berdua hendak isu kaba pun kasang ini yang mengangkat kebentar kepada yang kedua kesiap kuno di piada lupai lagi nak untuk kam berdua hakiki setelah pilih pasti kami juga melakukan hendak ini kan piada lupai ki yang kata kebentar melakukan hakiki semua akan sifat isu legal notice semua akan yang chief minister dan cabinet minister ada terkait yang ini nama kepala itu kalau keluar kita akan modify kalau begitu aku kalau kalau kali ini pensut yang dikatakan ai cakap yang kedua adalah entities dan investors kali ini kumul suri kalam acquisition proses yang telah dilakukan oleh sedikit ini apa dan ini sedikit kontrol upaya yang kita kalau umur ini bila belum dengan sedikit dari bulan terakhir kami yang ini kita belum tahu. Nama apa kamu ini kalau anda kali itu sedikit.
kaji sepuluh dulu pati dulu dalam tu. Bawa pentukor jangan nikah. MSIPF. Kalau kalangan itu macam sedikit. Ayam ini macam sekedar dilanggar. Enggak ayo ini sedikit sepuluh pentukor bagi belum influential dan diberi bahwa mereka akan bangun Jakarta ini juga sedikit atau apa saja ayam ini semua penting diberi orang menurut yang dalam syukur bagi untuk habis juga. Exactly ini maksud kami kemudian juga nikah rumah. Jika poin itu sekolah orang ibu kita orang bagi MSIPF. Usi misal kalian di press conference oleh kulit meeting orang bagi kita dibagi untuk itu $10 billion ekonomi bagi support country kita kaya job. Ini semua bukan diklik soal kalau hadap anu ke Jakarta di dalam kampung dan penarah kemudian kan maka sektor saya bahwa anu ke Jakarta di dalam ban kerja yang sangat sedikit. Ini sekarang